Ngifike lana ngo-2012. Yes. Ngafike ngahlala lana kwabamkhukhu okucala bokunganamuntu bayehlala lana. Ukhansela mina ngijahile ngePitori. Ukhansela ubani? Ukhansela uHlasi. uHlasi. Yeah. Mbethe yeah. All right. Lo bengizitshela ukuthi it's bigger stand because bafaka uB. Bengisho ukuthi hayi biggest stand obviously wa-understand nje ukuthi hasho ukuthi isikhulu. Yeah. Ngathi hayi I don't care about the number, which number, yes. but the B is there, the biggest stand, because it's 12 by 11. By 11, yes. Yeah, Alright, 100 Spartans, sanibingelela nonke ababukeli emakhaya. Lapho sikhona phansi eWitbank eMalahleni namhlanje sise extension 9. Sihamba nomama uMiriam Mhlongo onenkinga yestand sakhe sitshentshile saphendula iCR yini na iCR istand esingekho permanent futhi anytime ungamuviwa use kwendaweni eright abacabanga ukuthi uhlala kiyo. But okubhlungu ngale ndaba kaMama uMiriam ukuthi khona umakhelwane wakhe ofike wamthola ahlala kule ndawo. Kwaba khona nje izinkinganyana wagcina aba huye umuntu ongathi unendawo ngestand spasi. But ake ngichaze kakhulu. Uzobe uyachaza Mama Miriam ukuthi kwenzakalani usibizeleni singama Spartans. Amanani sawubona ma? Yebo bhuti. Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ngicela bese uchazela ababukela emakhaya ukuthi yini inkinga ngestand sakho, indaba istand sakho singanagezi namhlanje ukubeni wafika ngabo 2012 kwenzakalani mama? Okay. Ngicela ukucala nje ecaleni ukuthi kwenzekalani ngikwazi ukuthi ni-understand ukuthi kwenzekalani. Ngifike lana ngo-2012. Yes. Ngafike ngahlala lana kwabamkhukhu okucala bokunganamuntu bayehlala lana. Yes. Ikhansela lokuqala kuseSoweto. Yes. So ngihleli lana up until ngo-2020. Yes. Ngo-2020 qala inkinga uma kuceda ukungena i-survey. Yes. I-survey le ithe mayingena kanti already bese sinawo ama-letter lawo okucala ukuthi si-allocate. Yes. So uma ingena i-surveyor le eza no-councillor uClass. Yes. Bafike basurveya kwaba right, mosheke la sebafaka khona izinama. Yeah. Because amaphini wona bengiwabona ukuthi ahamba njani. Yeah. Kuthena baceda ufaka izinamba, mina lana ke mbafaka uCR. Okay. So nabafaka uCR ngokubheka amaphini ukuthi ahamba njani, ngahamba ngaya babuhlatshwayo bebangaphenza sibasurveya ngaphenza ngafika ngamtshela babuhlatshwayo. Ngathi babuhlatshwayo kukwenzeka inkinga lapha ngicela uzoyibona. Babuhlatshwayo wathatha uAyanda bakhuphuka beza ngapha wafike wacheck babuhlatshwayo kwatholakala ukuthi ayivele kwenzeka i-mistake. Wathi babuhlatshwayo wathi hayi ithi ngizokutshela ukhansela abuye azoyilungisa. Ubabuhlatshwayo ngicela ukubuza ma ubabuhlatshwayo umuntu usebenza ngani uyini? Ubabuhlatshwayo nguye ophethe ikomiti yaka council class. All right. Yeah. Uye committee kahle kahle. Yeah, uyiward committee kahle kahle. Okay. Yes. So kuthe ithe makusuka lapho babuhlatshwayo zangaphinda abuye kimi. Ngiyeka babuhlatshwayo at least amahlandla ngiyacabanga 4 to 5. Yes. Until ubabuhlatshwayo wangiphendula wangitshela elinye igama engazange ngilithande. Yes. Ngase ngilona ngiphuma kubabuhlatshwayo. Ukutshela amagama kanjani athini ubabuhlatshwayo? Wathi kimi nawe mara ungazokhalele i2 room. Thina sidiliza izindlu serious, hayi lento yakho le i2 room, bokuyini i2 room. Okay. So ila ngacala ubona khona ukuthi kushithi la kuninkinga awuthi inceda ngize ngilithole. Yes. Ngase ngiyahamba ke ngiya kuloko ngiya lo ngenza nga-apply ukubona ukhansela e-ofisini. Okay. Before ngiyakhansela ngacale ngaya ku-CR council. Yes. PR council. Yes. Ngafika ku-PR council ngamchazela uhlale 10. Yes. Bathi unokuthula. Yes mama. U-PR council wathi uzoza azoyilungisa. Ngahlala nakhona azange azoyilungisa. Ngagcina ngenze appointment ku-council. Yes. Ukuthi ngiyobona ukhansela ngaya la kulo masipala lo la e10. Okay. Yama ngifika la ne10 ngafika uyazi mosika masipala mafika kunabantu abahamba phambi kwakho bafike benza izinto sebayaphuma. Yes. Kuthe la sekuyi-term yami khona ngangena ngaphakathi kamasipala
ngakungena ngaphakathi ofisini ngathola kunokhansela, kuno-PR khansela nobabuhlatshwayo nabo nomam Jane nabanye abomama, labanye abomama angibazi. Yes. So ngithe before mangihlala phansi babuhlatshwayo noNokuthula bathi kimi, mama yima kancane sicela uphumele kancane ngaphandle for 5 minutes. Yes. Ngaphuma ngaya ngaphandle. Hayi zange kuphele even 5 minutes azange iphele. Yes. Ukhansela wavula umnyango wangibiza. Ngithe mangingena ngaphambana nokhansela eminyango. Yeah, ngathi khansela ngoba ngize kuwe why lo uhamba kanti. Wathi ukhansela mina ngijahile ngePitori. Ukhansela ubani? Ukhansela uHlasi. uHlasi. Yeah. Umbethe yeah. All right now. Yes. Ukhansela aphume ahambe. Babuhlatshwayo yathi kimi uyasinyaza thina ngithi angininyazi but bengine meeting nokhansela. Yes. Hayi ngene ngihlale nabo phansi. Ngibachazisele ke ukuthi isikhalo sami siyini. Yes. So ngibachazisele ukuthi ngibacele futhi ngithi ngicela ukuthi ningenzeleni ifavor ke. Yes. Ngicela nizeni le uma nifika le cause ukhansela ngalesikhathi kucedwa ukwenziwa ukufaka izinamba la eMarikana ukhansela wabiza meeting yokuqala. Ukhansela wasibhalela ephepheni so ibelikade liblank. Wasikhomba ukuthi uma ngabe abantu abayi2 bahlezi estandini esi1. Yes. Uma lo ahleli ku space esikhulu lo ahleli espace nesincane kuhamba bani na umphakathi waphakamisa isandla wathi kuhamba lo ose space esincane. Yes. Ngabacela ke nami ngathi ngicela nize nizoyenza lento lo khansela wayekhuluma emeeting. Yes. Bathi hayi sizoyenza. Ngahlala azange bafike. Ngagcina ngakhuphuka ngahamba ngaya kaMasipala ku Boot Doctor. Yeah. Mangifika kaMasipala ku Boot Doctor ngafika ngacela imap wangivulela imap nalapho bengenzela ukuthi ngithi mhlambe kwenzeka lento lena mhlambe yimo nephutha. Uyayibona? Yeah. So mangifika lapha uBoot Doctor ngivulele imap ngiyibone ngimbuza uBoot Doctor ngithi Boot Doctor mara uyabona ukuthi mina akukho ngisho nepiece yami yomkhukhu but ingaphandle emaphinini zonke umuzi wami wonke ongaphakathi emaphinini but lo eniunikeza inamba uphumile uphume even nanga 5 meter yonke ngaphandle elo kumaphini. Why kumele ukuthi mina ngishifte lo munye umuntu yena kube nisazoshifte eze ngapha. Yes. Ngaze ngambuza uBoot Doctor ngathi Boot Doctor kanjani ukuthi ngithi ngihleli kumele ngithuthe nalo kumele athuthe asingeke ukuthutha umuntu oyi1 lo ozovela athuthe vele asalathi amakathutha asuke vele ayohlala endaweni yakhe. uBoot Doctor wazange vele afuna ukungiphendula wangitshela ukuthi hayi bona bayenze njalo. Kwaphelela lapho ngayekela uBoot Doctor ngahamba ngaya ku controller. Ngafika ku controller ngakhuluma no controller naye useseyikomiti. Oh iCommittee control. All right. Usebenza nabo abo basebenza bonke vele iCommittee iCommittee yakaClass nabo babuhlatshwayo. Yes. So lo controller wathi angeke size sijumpe ulo baba lo uhlatshwayo. Yes. Sahamba ke saya kuhlatshwayo ekseni masifika babuhlatshwayo babuhlatshwayo leso sikhathi bekasese iCLO yegesi. Yes. Safike sangena lapha ephindi manje sangena sakhuluma naye babuhlatshwayo wathi ayilindani ukhansela uzodlula la lona controller ngizosala ngibuza ukhansela ngale ndaba. Yes. Hayi vele ukhansela wafika uthi ze makafika ukhansela walungisa abanye vele njengasemhleni kuba khona abaphambili. Yes. Kwathi nasengene yami issue ucontroller wathi sicela silungise le ndaba le yalo mama lo ngale eduze kwalendlu lenkulu le engale ye-first break. Yes. Ukhansela wathi mina ngizingeni indaba zezidandi. Wathatha amaphepha wakhe uhlatshulo ukhansela waphuma wahamba wathi noJaheli Middleburg. Ukhansela class lo uthakaza ngendaba zezidandi. All right. Wahamba ke ukhansela class mara zange kuphele 20 minutes ngicabanga la ko 15 minutes kwavela vela sekuvela uAyanda asheshisa ngenye indlela azosolva icase yami yestand. Yabo. So makafika angizange mina makafika lo uAyanda wafika wabiza uHlatshwayo wabiza ucontroller wema nabo lapha. Wafika wakhuluma nabo ngendaba lezi zestand. Ucontroller buya ngathi mama uAyanda uthi akaphathanga imap yana manje. Imap iphethwe uTK. uTK ubani?
u-TK nayo ikomiti. Amakomiti wonke lawo Ayanda, Babuhlatshwayo, Yeah. control, yes, komiti wonke le. Yeah, ikomiti. Yes. Wathi uhambe naye emsebenzini imephu uzobuya nayo ntambama sizoza lapha kakho bazoza la kami bese-ke kuya-check-wa ukuthi kwenzekani. Yes. Intambama ifika mayifika intambama afike u-Ayanda abize labo makhelwane bami laba abathola inamba. Yes. Kumiwe la ngaphandle no-control afike nayo u-TK afike but u-TK ufika akaphathanga imephu. Makafika lo makhelwane wami lo athi angibuze athi kimi, mama wena uyalazi pin number 1 na? Okay. Ngithi mina pin number 1 ifuthi ingqondo yami ithi mangingamphenduli ngizithulele. Hayi akhulume u-Ayanda akhulume lamakhelwane wami icala athi mosi ipin mina alikho phakathi komkhukhu wami. Okay. Ngiyabo. So ngingasa-entertain vele ngiyekele ngithi hayi noma singahlala sihlukane ayikho into ekhona la. Yes. Hayi ngiyekele ngilone-ke ngihambe ngilone kuthi ngelinye ilanga ngihleli kukhale ngimamela iradio Imalahleni kukhuluma uSpeaker wakamasipala kusesewulo uMswati. Mswati, yes. Ashiye izinamba. Angithathe lezi namba ngimfonele. Yes. Ngimtshele ukuthi mina ngiyakhala la kwenzeka so. Unenkinga nje. Athi kimi hayi iza kusasa e-ofisini. Yeah. Ngakusasa ngivuke ngimfonele ngithi konje uyakhumbula uSpeaker ukuthi uthize sine-meeting namhlanje. Athi wena ubani bese-ke sengiyamphendula ukuthi ngimi uMaMiriam ohlala eMarikani bengize kuwe ngendaba ye-stand. Athi kimi hayi yima ngizothumela ukhansela wakho eze azoku-assist. Yes. Ngithi okay. Makaceda udrobha kuhlale 10 minutes afone ukhansela. Ukhansela class. Fone ukhansela class. Ukhansela class athi kimi sawubona mama ngithi yebo. Athi awumama wajampa mina lana wahamba wagijima waya kuSpeaker. Why? Ngithi mina khansela ngizange ngujampe. Ngicala ngaya kuHlatshwayo ngasuka kuHlatshwayo ngahamba ngenza appointment nawe ngalona ngaphinde futhi ngahlangana nawe kuyimi no-controller seza kuwe lapha njalo. Wathi wathi mama sorry sikufeyilile. Usho uClass wathi mama sikufeyilile. I know ukuthi sikufeyilile. Ukhuluma uClass. Uyayibona? Yes. Wathi mama yazini sorry mara sizoza lapho kakho ngizoza no doctor.